Umuntu waqale ngekuhalalisela nabale sebagraduate namuhla lesi babita ngabo coach educator sithi bende kahle ngicela manje sibashayele intandla. Siphindze sibonge kakhulu kulaba lebakhona la naba abantu bethu lebatawudlaliswa ngilabo coach educator. Siyathemba ukuthi lebe bakhona batibonele ukuthi le program ihamba kanjani. Mhlawumbe umuntu angachubeki kadze ngafuna kubuta nje ukuthi kini la bomshana ngibani oshaya igoli lamhla. Lo shaya elinye. Okay, bobani labashaya emabili. Bobani labashaya emathathu baphamisa etandla sine nje ngishaya emathathu. Ngibani lo shaya 4? Good. Okay. Niyabona ukuthi kule program lena emagoli ashayo. Emagoli ashayo la kule program lena. Endabacambi mangabawashaya embamba lamagoli. Basetawashaya nabatawuchubeka nje badlale batawashaya. Yini ke mphapho lengavimba ukuthi na uregister lapha kusummarize uregister nabo abashaye bemagoli. Ube sure vele ukuthi team yakho ikhwata amshayele emagoli. 10 years nje 5 years not trikatilana. Ngizama ukuthi boshewula lena ifoundation yalabantu labatanishayele emagoli. Uma ngabe singabambisana kahle sonke singatikhanza vele sine badlali singatikhanza ibhola yethu itfutfuka singatikhanza ibhola yelive itfutfuka. Iprogram ke bosifunza itekini siyabonga nje kakhulu ku-FA kusostrainele bo coach educator. Senivele nisenkingeni ke bo coach educator. Sikhathi plan nje kule viki lelitawo ukuthi batabe badlala enibantwana. Batabe badlala kuphi batabe badlala nini. Njalo. Because nonke nibofakazi lana ukuthi nanidlala nje lamphela ndzaba. Badlalela ibhola eplastic lapha. Ithi nayiphuma ngale kuleli pali before bayilese baqale bayidlale kuqala. Hey bisani niyasibambelela. Timpawu leti singoba ekhanuka le bhola. But le program lena ngeke basakhanuka ibhola yenu lesemva kwelipali. Batati idlalela le yabo batfole onke lama basic skills kwethu nje kungaba ukuthi siba support ikakhulu kade nali bandlale selifunzile ngoba ngilona lelitabe lidlalisa labantwana futhi ke selifunzile nje lakini kunebatali le amongst letinye tindlela bataye batibuka ukuthi bantwana nabalana baphephile yini baphephile yini ekuhlukubetekeni ngekwelicansi baphephile yini ekuhlukubetekeni physically and even emotionally konke lokho bakufunzile lokusho sibantu babenu nabala kubo noma nabalabholeni baphephe ngalokho sezingeni lelisetulu kungaba kucizelela nje bosifunza ukuthi siyacela manje nibabambise ikakhulu kade ema teams ashela sinema team la ngetulu kwa10 naba abadlali bakusasa masingeke sibambisane la umbuto utawuthi sitabathatha kuphi labadlali naba abadlali lapha nje nasingababuta bonke ukuthi wena ufavor in summarize mina ngiprofessional mina ngwani so badlali beni bakusasa lapha otherwise thank you so much kulabo labafaka esandla coach educators sesethembenine ukuthi nakuphela nje namuhla evikile elitako batabe bala kuleli landzelayo batabe bala senida kwenta ngetigaba ngendlela nifundziswe ngayo imaterial ikhona ema-bips akhona bantwana bakhona sikhathi sikhona liground likhona nakunani sekuphelele laba ke bahlala ba ready noma ungase abadlalele zeloshona they will always be here kuphila nekufa kwale program sekulatandleni 10 kutfola abadlali la senior team sekulatandleni 10 otherwise thank you so much ngicela sonke sithi grassroots phambi setandla sithi grassroots start hayi nginiva kahle man okay aha kwaze kwaba mnanzi no siyabonga